Ngari mingisero mnganalona FM wa Afrika Wa Vulavula. Inka timinete ntsaya ni bila wara ya 12 mina ni khalanga pet Mashego na war smart wa gym wa xitlango wa xingitano wa jajana makunela wa ndandadzi. Hey maputo ya vhota na mutha ta va kha bulan hi twa ku mititwa njhani n'we mi khumbeka ku ka timhaka to toleto kwala ka Afrika Wa Vulavula hala ka hafu ku bila wara ya n'we nhlekani lo hi ta bola na muteko wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika Dzonga ibina ya hi byela i vona yini ku ya amahlweni kambe ke GNU na lava izondaku kahle bayizondela yini hinkwaswo sweswo andakhalisi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula zana bya xikwembu nteki a kahle ku ya hi mehe zana a va fanele va nga byi maki ku byala byi hi onhela maxaka van'wani loko va byiwile va hundzula maxaka ya hina vavasati switsongwani munhu a nga chavi ku teka xitsongo xa 2 wa malembe a xi hundzula xitsongwani xi tiva yini xitsongwani xa vulavula bothead leswi ni nga swi tweku hi leswi n'we mi nge le ku swi vuleni a ni mi twisisi ku mi nga huweleli vulavulani kunene hi twa ku miri yini n'we phela loko n'we mi ka mi huwelela ma ni tikisela ni nga ha koti ku mi twa ku miri yini vulavulani kahle hi le fonini vulavulani miri yini n'we ni khomeni bothead ni ri byala ni ri bothead byala a va fanele va nga byi maki hi ku byala byi onhela maxaka banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula kamgana lona na FM komba ndlela mingisero me inongonoko lo a wu rindzele hi mahlongati wu fikile hi lo hikwala mingisero nongonoko Afrika Wa Vulavula umerisiwa hi nchindani Eric Mabasa famba swi nga fika eka hafu kupela ka awara ya mbirhi kahle nhlekani lo hi le timhaka namuntlha loko hi titani vana va le Mozambikana va vhota namuntlha va hlawula mfumo wa vona timhaka leto munhu a vhota R14C a vhota R14C a vhotela swele Mozambique a ni swi tivi ku maendlelo lama ma khamala ku fikelela na kwala Afrika Dzonga va vhota vanhu va nga ri laha mi va mi kamela ku fikelela mi va mi hetela mi hetisela GNU ku va mi tshami kona mani swi tivi la nga ta na miehleketo loyi a langute yini kambe ke hi leswi hi fambisa leswi namuntlha na swi tiva ku ma swi rhandza ku ni mi byela ku hi fambisa ku sukusela sweswi ku fika hafu ku bela awara ya 12 hi vulavula hi timhaka tin'wana na tin'wana ku katsa na to leti hi vulavulaka hi to ta GNU na leswi mi swi twaku hi munhu wo fana na nkulukumba Soli Mapai la hi va lavile ku hi ta bula na vona mi byela ku loko mi va twa va kha va vulavula hi ndlela leyi va vulavurisaka xiswona leswi va nga hi laviseki xiswona GNU ivi mi languta leswi hi nga xiswona tanihi tiko mi vona yini hi mitwini mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku GNU yi kahle ka masiku ndzhaku kambe a hi vulavuleni sweswi n'we mi nge yi kahle mi va mi kha mi vona yini leswi mi nge swi endla ku mi nga vi kahle se i swin'wana swa leswi hi nga vulavulaka hi swona ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 kasi loko yi ku hafu ku bela awara ya 12 hi ta bula na muhleri wa tipolitiki hi vulavula hi toho tipolitiki leti nga le ku endlekeni ti katsaku na ta vandla ra African National Congress van'wani va nge ri Gauteng onge ti faction yo karhi leyi nge le ku lwisaneni na GNU andeni ka ANC loko mi languta mfumo wa xifunda a wu tekanga xifaniso xa GNU mi languta leswi swi nge le ku endlekeni ka timasipala n'wina mi ri yini makaya leyo a hi buleni yaleyo na ku hlawuriwa ka mera lowuntshwa ku sweswo swi nga hetelela swi tisa yini ngopfungopfu kha ku langutiwa ka timfani ka leswi swi vuyerisaka vaaki na leswi swi vuyerisaka ku vona va politiki leswi ni nga swi vona ongeti ku na van'wana tipolitiki van'we va tsaka loko vanhu va kha va hlupheka laha handle ene ni nga mi tshahela ku hikokwalaho ka yini ku va tsaka loko munhu a ku rhandi a yiwe hi ta yi rholela switandzhaku swa ku wa ka rhandi i va kha swi tiva mara yena a ku na xiphiqo ka yena se ma swi vona ku yena ku ya vanhu a va hlupheki a ni tivi a hi mi twaneni ku mi angula mikwini loko vi ya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta mi tlangela ti-voice notes ivi kusuka kwalano hi ya vulavula na Nhlawulo wa Mabasa i muteko wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika Dzonga laha nga ambombela se ta hi byela ku i vona yini hi timhaka ta ku vhota loko ku nge le ku yini mahlweni namuntlha ka tindhawu to letiya kusuka kwalano hi ta nyika un'we nkarhi ngopfungopfu n'wina vaaki va le Mozambique mi hi byela ku matitwelo ya n'we hi wahi mhaka ya nhlawulo
miriyini va yimela ku langwa lava nga koho na koho na va twa nga ku hayi ferlima yi mahlweni yi cincela yini kambe ku le ku cinceni na hi mpfhuka ferlima yaleyo yi kuma ntshunxeko kumbe yi kuma ferlima yi mi nghenisa ka timhaka ta ntshunxeko ke se hi mhaka leyi nga lava ku twa ka yona kusuka ka wena ka 0860 002 543 na ri teka riqingho rero ndzaka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ila nga kona mingisero mgana lona FM 0860 002 543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 anga tirhisa na X @Afrika Mungana Afrika YSC unga katsa na mathebela DP ndlela leyi ta kota ku twa ku n'wangula wona wu ri yini unga tirhisa na mathebela DP @sabc.co.za ayamkeleni loyi ana mingisero wena usungula nhlekani loyi nhlekani Khalanga minjani papa fukini ngobona ni xithava ngoma mi xithangoma ndaka malembelo mo tala no na cancer man Khalanga ani mboni nyana la ka mahumana ku bona xihampfhuka mi tsutsuma mara a ni tsakise ku xisa xi nga ve xi mkhoma xi mi tshuneta la kusuhani mi kota ku xi vonela kusuhani swi tsakisa mina mara a rezi a ni tangi yona ni tele Khalanga ni na challenge nyana Khalanga loko swi endleka mi to hi kumela lava va bangi le xikarhi mi tala ku tala mi va kuma nyana kwalani loko ni languta ongeti la South Africa hi le ku hluphekisiweni hi tibangi leti hi nge tibangi leti ta hi rhanda na kusuka ni byele vayingiseri namuntlha ku tibangi ta South Africa hinkwato ka tona a ti hi rhandi ta hi vona hi ri swisiwana tolo a ni famba na masebo wa mina Khalanga a lava bondo ya yindlu yi fike endla 3 million loko endla 3 million ivi hi famba hi va rhumela swilo leswi va swi lavaka hinkwaswo ka swona evi andaka nkarhi nyana va fona va ku ri no leyiwani bondo va hi hlamusele swikhedzakhedzana swo tala sweswi va swi lavisaka xiswona ivi va yi reject ivi hi famba hi ya nghena a lava xavisaka timovha a fika langa movha wun'wanyana a wu endla 3.8 million Khalanga loko hi huma hi gede hi nga swi fika ni le kwini a hi kume kholo va ku movha yi approve-wini va ta yi prepare namuntlha a ta teka ivi ni heta ni languta ku hi ku ni le ku laveni ka yindlu leyi ni yi lavaka hi laha ni lavaka ku ta hanya vutomi byo olova kumbe ni endla bindzu kumbe ni endla swin'wanyana bank a yi ni niki ivi ni ya xava xilo xo ka xi nga pfuneki nchumu xi nga movha lexi xava every day xi tshama xi kha xi ya hansi hi value ya xona leswaku me ni kota ku tshama ni nga ni hlupheka vutomi bya mina hinkwabyo ni nga pfuki ni one misava ni nga pfuki ni one nchumu so yi ni vave ngopfu Khalanga loko ni compare swilo sweswo bond is about 3 million va kote ku approve movha 3.8 million hi second va ala bond loko va ala bond swi loko vutomi bya mina hinkwabyo ka byona ku ri ni fake ni tlela ndeka movha wu fanele u hlakala ni tlhelela until vo va ka va fumetela so a ni la ku mi hi vutisela vona ku la ko va loko mo hi kumela vona a ni sure ku maybe ni nga kuma nkarhi ndzi ni ringeta ku ni va vutisa ku tibangi leti to hina hi nga vanhu va ntima to hi rhandzela ku hi ya support tona kumbe ku hi pfuna to ka ti nga swi lavi na hikuva se ku languta aka valungu tani ka xikombiso bangi yo fana na FNB ku languta ka valungu aka valungu na loko va fanele va pfuniwa swilo swa vo swi hatlisa ku tlula na hina na vanhu va ntima mi nga muka mu tlula hi bindzu munhu yaloye mara loko ya hina ri milungu va fika va languta khala yena va hatla va n'wi pfuna n'wina munhu wa ntima mi sungula ku va mi hleketeleriwa ku loyi a nge hi hakeli so a ni ta kombela ku mi hi kumela vona Khalanga va tshuneta la munhu mativa leyi hluphaku leyi hluphaku hi leyi mingisero mhaka leyi mi taku na yona ni tiyisi ngopfu a ni tali ku yima na vayingiseri kambe ya humelela i ntiyiso swi koho swoswoleswo na ku ma swi tsundzuka ku hakhani ngopfu yin'wana ya tibangi yi tshame yi va mahungwini swinene yi le ya swa timovha hi mhaka ya sweswo swa ku va ku va charger ti-interest to tala ka vantima ku tlula valungu kambe xiphiqo lexi xi fikaka xi va kona hi lexi i ku vanhu va ka hina loko ni tshama ni ka ni swi vula leswi ene na sweswi na ha ta swi vula vanhu va ka hina loko va va na mali a va yi endli ka sweswo swa ku yi va na ti-assets va ta kota ku va na value va kota ku va na ti-shares va kota ku va na rito vandla loko va kuma mali va ya kwalaya a Diamond Walk kumbe va ya xava na movha ya leyi mi nga vulavula hi yona mi ya suta ivi se loko hi languta hi ku apartheid hi ku yini kumbe loko a hi kha hi nghenelela loko sweswi va mi va na mali n'we mi xava ti-shares mi va xiphemu xa FNB kumbe mi va xiphemu xa Capitec xiphemu xa ABSA na yini mi va board member ma sungula ku va na rito ku heyi ma kota ku hoxa xandla ma swi swa muxakolo hi swo Khalanga leyi mina ni yi kombisaka hi leyiwani ku hambana kwini aka
aka 3.8 million ya movha na 3.3 million ya yindlu. Why bank yi nga approve yindlu yi tshika movha? Loko ni swi languta sweswo leswi swa ku vanhu va tima va fanele va hela a timovheni va nga pfuki na siku na rin'we va ve na misava leyi nga tshama hi vulavula hi yona yi fanele yi vuya aka hina ku yi fanele yi vuya ka hina a hi ntiyiso because loko mo fika namuntlha kalanga sweswo loko mo huma ku nomi ya ku laveni ka yindlu mi lava ku xava yindlu a Joni mi languta swilo leswi va nga ta mi lava swona ivi suka mi nghena garage mi fika mi lava movha wo hindza yindlu liyani va nge teki na 2 minutes ku hatla va mi nyiketa swilo sweswo leswi swi lava ku bank a ti hi rhandi to lata hi vona hi tshama hi karhi hi hlupheka loko va ri vantima ka hina loko ku ri ku yes mali ya mabenke mara lava va bank ya le xikarhi me ku twisa ka mhanga ku va ta hi basisa nyana kona nyana ku yini a ho ya xava timpahla leti to durha hi ku swi lava wo heti swi vona ku mali na yona mara lexi ni lava ku ta xi endla ni xava misava ni ta kota ku tindlela nyana di-business ani nyana va nge ni nyiki mali yaleyo a ni lombi na siku na rin'we mara loko no fika ni ku ni lombeni mali na ku xava movha ni kalanga mi nga xaji movha ta njhani javhurupa loko mi hindza kwala xitichini loko ni ti dumisa mininginiki vana va sweswi ya ka munhu wa ntima ntsena a va hi lavi boha hi voni ka hi humelela tibanke to be honest loko hi laveni kalanga please ni kombela mi hi kumela vona na ringani va vutisa ni khomela ta kota maseve wa mina la nga ku ri leni hi xivutiso xo xolexo hambi sweswi ni nga tshembi ku kuma maseve wa n'wina swi nga endla ku ri n'wina kambe hi ta va lawa mina mi se ni kolota ngoni ya credit profit na ha ri na mhaka na swona na ha futa maseve wa mina na ha ri na mhaka na swona mara a rezi swona kalanga mi nga chavi xihahampfhuka mama ni mi twile so 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandele ku haxela wona twi hi Xitsonga xa Nhlawulo ku sungula kusuka la studio 2A xana wena u angula ku yini ke un'wana mingiseri hi loyi nhleka ni botpet na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula mpfuke hi pfukile hi ngo vona papa hayi pfukile man lava ku angula mayelana na GNU ku kahle kumbe hayi kahle na vela ani supportanga na sweswi ani support na ku hina GNU amthembi n'we lava ku n'wina hi la n'wina sweswi maswa ebo sweswi ku yo humelela leswi a hi tshama hi kha hi swikombisa ku President Ramaphosa over manager ya white monopoly capital Stellenbosch a ko va na ku government of national unity loko ku ri government of national unity vo EFF na vo MK a va ta va ri kwalaya so sweswi ko va an alliance ya DA na ANC ya Ramaphosa va teka lava va ku rhandza ku dyela kusuka ka va PAC va va chela PAC a yi le ku yimeni na ku luya ve ri hambi ve nyotso ve ri mani a va a ri laya loko yi nga yimi na swona yi ndle yini yi gungule nyana ka media ani yi gungule ka media ani kuna NEC kuna National Executive Committee ya yo ani yo ayita n'wi recall loko ku ve a va n'wi recallangi ka media nchumu sweswo swi vula ku a hi position ya PAC eko leswi va nga endla swona loko va teka president wa PAC va n'wi endla minister loko ku ve mi lava ku ya cheriwa or hambi va swi vitana PEC or NEC sweswi va swi vitanaka swona loko a ri ku dyeleni ku nga postponiwa hi ku lava va the so called GNU va rhandza ngopfu xavaxava vanhu mara i ntiyiso ku a va tsakangi va ze va tsala na statement SACP leyi tirhisanaka na ANC sweswi Soli Mapayila nge se tlela ku hi pfuka ku va na the so called GNU u ri mbili ya yile ku vaveni swinene na this week a ri ku chingeni panyaza mi nga se hita ya loyi mi nge a nga si tlela no tlela hileswaku loko a nga si tlela na tlela chairperson ya yena a ri miholobye ka GNU swi vula ku se na i le ku lweni ya yenyipi a nge le ku lweni ya SACP loko yi ri ya SACP ni pfuneni ku twisisa ku ya SACP i lwa njhani yena chairperson ya yena yi ri ka GNU yena i secretary general loko hi hlaye hi luya wa PAC a nga tekiwa sweswi hi ta ka wa SACP ku tekiwe boso ya vona ne le ka luya wa former mi nga hindi kwala ka SACP
ni kombeni hi SACP patapatani leswi swi nga le ku supporteni ka the so called GNU va fambi va teka rhangeli lo a nga kulu kuve a va rhangangi va tshama va teka resolution ka conference kumbe ka alliance yo karhi vo famba va ti negotiatela vona se sweswo swi vula ku i ti-individuals leti nga pfumela ku va ka GNU kambe the masses a ve le ku tsakeni that's why mi kuma ku ne le Gauteng va panyaza na PEC hinkwayo a va support GNU mara Mbalule na Cyril va la ku fostela ku a ku endliwe leswi vo va lava ku swona se swi tikomba GNU ko va ti-individuals or ti-stooges ta white monopoly capital leti ti nge le ku supporteni ka Stellenbosch mafias ku va continue va tshikelela vana va Afrika so me a ni mara ni byeleni okay ni byeleni mina ni nga tshama la kusukela hi 1994 ku fika namuntlha hi 2024 30 years 1994 ku fika 1999 a ni ri na ku tshemba ku tiko ra hina ri ya ka tlhelo ra kahle ri le ku fambeni hi leriya ivi ku fika kun'wana ri ba U10 hi sungula ku hlupheka hina hi nge a hi le ku tshikeleriweni loko mo vutisa vanhu sweswi va le ku hluphekeni se ivi hi vutisa ku nkarhi waluwa a mi nga ri ku fambiseni timhaka ta timafia leti mi vulavulaka hi tona a mi kha mi hi vuyerisa yini tanihi tiko mo ni hlamula ni la ku hlamula hi evidence sweswi munhu un'wana na un'wana loyi a nga na n'wana a nga pasa matric hi nkarhi lowu se a swi kha swi famba kahle hambi ku na mali ka n'we hamba ku nga ri na mali ka n'wina NSFAS a yi kota ku hakelela sweswi ku na vana lava va nga approveliwa ku hita ku hakelela mara as I speak va na stress va sendeliwe mapapila ya ku mutswari wa wena se tlherisa I-34 tax form swi nghenelana kwihi na loko mutswari a kha nga tirhi kumbe a kha tirha hola swimalani va yimisa mali ku hakelela vana va xikolo a tiyunivhesiti va ku a ku se tlhela fomo ya tax ya komba ku a nga kolota kumbe a nga koloti a ri mutswari kuve munhu yaloye swi pasisiwe ku wa qualifya ku a hakeleliwa hi xikimi lexiya se mi kota ku vona ku hi minkarhi leyi president Zuma a ri ku pfuneni ka vana va Afrika va tele lava nga dyondza hi xikimi lexiya va le kwihi sweswi a ve le ku tirheni hi mhaka ya ku pfaleteliwe tikhaphani a ku ri na targeta a yi tholi 7,000 ya vana va lava laha Mpumalanga yi tlhe yi endle na malahla ya ku chipa kahle vanhu lava va ku famba na va Cyril ni va vitanaka ti-stooges of white monopoly capital vete va pfala mahindliya va ta yi endla business rescue ku nge heli mintirho mara na sweswi a yi se pfuleka se swi endla 5 years or 6 years vanhu lava va ri na tiyindlu na timovha sweswi va bodla ndlala kumbe arezi mawani ni kombe ku teka tlhongo ta mahungu mara loko mi nga vileli khomisani sweswo okay mo ni khoma hi mhaka ku swa nyangatsa leswi va endla a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu hi ta kota ku ya ka good enough Mashego ni ta va ni n'wi vutisa na sweswi hi ku mina loko ni languta mehe ni nga mbuyangwani ni nga ri ku nchumu loko ni ya ku va fika va ku sweswi xiyimo xi tshamisele leswi sweswi xiyimo xi tshamisele leswiya ni ti nga ri swa tikomba ku hi ya kwihi n'wina mi ri a va ri ku tshikeleriweni a hi kume nhlokomhaka ta mahungu na vonge i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 12 timene heti ku bela ora ya 10 lava n'we mi nga yi lavi ku GNU hi n'weni lava ku n'wina namuntlha hi lava kota ku twa ku mi ri yini mhaka ma n'wi twa mawana wa kota na tlhelo ra yena loko mu n'wi kaneta mi ta n'wi kaneta kwala a mu n'wi kaneti kwala mi nga kona mi ba riqingho ka 0860002543 hi ndlela yaleyo mawani na mi twa makha ma vulavula hi sweswi mi nge le ku vulavuleni swona a ni lava ku nghena ngopfu ka ti-merits ta swona ni hava nkarhi wa ku hi nga njhekanjhekisana hi sweswo hi nga jikajikisana hi sweswo kambe mina ni lava ku vulavula hi sweswi ni nga tshama laha mehe ni nga va ni kha ni fika ka 200 wa masiku ni nga si tshama ni va na load shedding ene a ni swi tivi na ku reason ya kho i yini kambe ni hava load shedding namuntlha ka masukela ma 200 kambe na swi tiva ku a hi hanya load shedding ku tlhelela ndzhaku mo ni kombisa ku sweswi a mi na load shedding
mara mi hakela mo loko ma xava xikwa mi ya xava swakudya tandza rinene leri se mi ri xava hi $1 cooking oil yinene leyi ku ri ku durhisiwa swilo swa ku tala loko se hi fika aka mara cooking oil leyi mi vulavulaka hi yona hi ya leyi va commission va nga vulavula hi yona va kombisa timhaka ta ku va commission ya competition commission va kombisa ku hi mpfhuka ku sungula nyimpi ya le Ukraine lava va hi xaviselaka a va le ku cinceni ti-price a ku fanele ku cinca mani la tiko leri loko hi vulavula hi sovereignty hi tiko hina la loko mo famba hi patu ra ku hindza Groblersdal mi famba ingaku mi ya hala vo KwaMhlanga left and right ku byaliwa swilo swa vuluva bya oil na le va Bloemfontein le se loko hina ho va hi nga controliwi hi GNU leyi controliwaka hi America na Britain hambi ku va na nyimpi le ka matiko ya vona kumbe le va controlaka kona hina ti-price ta hina hi nga kota ku ti endlela kwala atikweni mara GNU nghene sweswi nyimpi se yi ri kona GNU yi controliwa a Stellenbosch GNU yi humaka a Sasolo ya kwala yi fane yi rhanga ha chajiwa hi American dollar yi nghena ku eka American dollar ku ve Sasolo yi endliwa kwala Africa na mito mawani ni ri GNU na yi nghene tolweni wa masiku yi nghena tolweni wa masiku yo pasisiwa tolweni wa masiku i khale kha mi byela ku Cyril u tirhisana na Stellenbosch that's why mi kuma va public protector va ri kona handle ka vusisiwa va kha va bala va vona ku ingaku hi lava pfunaka vana va Afrika a hi va hi kha hi swi vula na swona mapayila hi kaneta that's why loko sweswi a rila ni ku bala tilwela ma swi vona a va nga swi voni ndi khale hi kha hi vula ku kuna alliance ya valungu na vatima a hi yeni ka tiposo ta mfumo boti tara ri famba veri ku nga ha fariwi mativa ku yaleyo kumbexani mawani mani hi teka Mashego mara imani mi famba na homework leyi swi kahle ku loko mi ka mi vulavula sweswo hi va hi kha hi langutana na leswi swi nga ntiyiso ane langutani xikweleti xa hina xa tiko loko xi pimanyisiwa na ndlandlamuko wa ikhonomi loko mi xi languta la xi nga koho xikweleti lexi xi tlakuke na n'wina loko mi ka mi tlakula ku hava vumbhoni lebyi byi hi kombaka ku a mi ndla yini hi xikweleti xexo before mi yaka good luck Mashego loko ku huma president Zuma a hi nga lombi ka International Monetary Fund na le ka World Bank loko va ku na disaster ya leswiya swa mukhuhlwani lowa wu ri kona president Cyril Ramaphosa u fambe a lomba mabiliyoni le ende hi hina loko ko kolekiwe revenue hi fanele ku hakela yin'wana ku yi ta hakeliwa loko se a humile se that's why sweswi loko va pfaletele mitirho va pfumana mali ya ku hakela hi yo mhaka va ngo fambani mi ya teka mali ya mapoto ya mbirhi va swi tiva ku va ta teka 5,000 ka munhu un'wana na un'wana ku va kota ku ya sevhisa vanhu va vona lava va tiboso ta vona a hi mali ya ku pfuna hina loko mo vutisa ku mabiliyoni lama ma nga lombiwa va ku mukhuhlwani ma yi kwihi spokesperson xa ofisi ya Cyril u khumbekini ku un'wana wa lava nga yiva ende loko ku za ku yiva spokesperson swi vula ku i Cyril a n'wi rhumeli nemetwe 0860002543 n'wamiri yini ntshemba mi kha mi yingisela mi ta hetela naswona le ku ringeteni ku languta tinhlayanhlayo xikweleti ku ya hi GDP hi ndlela leyi ta vuya na xona ni le ku xi languteni kambe hi amukeleni good enough Mashego mhleri wa hina loyi hi nga na yena nhlekani lowu eka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kambe hi minkarhi na minkarhi hi mitsundzuxa leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voya Amerika etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula aya amukeleni mtivi wa politiki good enough Mashego nhlekani inhlekani ba nabaseli bamgerelana benjani epfukile n'wina minjhani ana benko
no ya khetsa swinene loko mi bulana hina namuntlha good enough a hi vulavuleni hi timhaka ta politiki ta Afrika-Dzonga na timhaka leti ta GNU ti ta dza ti nghena kambe hi sunguleni ka tipolitiki ta Gauteng ku hlawuriwe meyara lowuntshwa namuntlha kambe swi tikomba swi nga ri ku vulavurisaneni na leswi ANC ya va fikile Mbalula yi lavaka so ku endleka yini Rapet ku laveka i tsundzuka leswaku i nkarhi loyi ku yiwa ka conference ya Nhlawulo ya ANC 2022 Gauteng i tikombile leswaku va nga lavi vurhangeri lebya vufikile Mbalula na votatana Cyril Ramaphosa u vulavurile na Leboga Maile loko a ri le na a va nga lavi leswaku ta khoma isikhomeka sweswi so swi vonile ku ri va tibyerile ku ri endzhaku ka nhlawulo walowo vo va ta fambisa swilo hi ndlela ya vo hayi ndlela leyi va byeriwa ka yoho hi vurhangeri bya tatana Ramaphosa na Fikile Mbalula so leswi swi vonaka swi endleka sweswi ku ri endzhaku ka ku va ANC NEC yi ta teka xiboho xa ku ri va ta nghena ka GNU vo va ri provincial vurhangeri bya province va tibyele ku ri vo va nge vi na provincial government of provincial unit va nge tirhi na Democratic Alliance na mavandla man'wanyana ku ri a tirhisana na vo Fikile Mbalula so hi swona leswi swi endlekaka sweswi ku ri ku na leswi va lavaka ku prova so ku va nga swi kota ku va faction ya RET va ri laka ANC ya ku ri i rhangela tatana Cyril Ramaphosa leswi vonaka swilo swa ku fana na Silas Bring na mayarele va hlawuleke namuntlha ku ri leswi swi endliwaka kwala i ku komba Cyril Ramaphosa ku ri i nga swi kota ku disrupta GNU va swi twile ku make Helen Zille leswaku Silas Bring i red line ya vo loko a hlongoriwa swi vula leswaku ANC yi lava ku tirha na vo ka government of official unit so ntiyise ku ri vanhu va ku fana na Panyeza Lesufi na Leboga Maile va nga tsaka ngopfu loko GNU i nga savalala ku nga na GNU so sweswi leswi va swi endlaka i ku pressa ku ri Democratic Alliance ita suka ka GNU so va ta vulavula ku ri hina hi vulavurile ku GNU yi nge tirhi leswi ta vulavulaka leswaku leswi a va swi lava hi 2022 swi ta va swi endlekile ku ri ANC a yi tirhi na DA leswi vulaka leswaku yi ta tirha na mkhontrosi partner EFF leswi swi ta strengthen position ya vona loko se ku yiwa ka nhlawulo wa ANC 2027 se swi vula yini loko hi kha hi languta xiyimo xa nkwetlembetano walowo swi vula ku ku na faction ka ANC ku na ti-faction vanhu va ku tala a va vulavula leswaku loko tatana Jacob Zuma a ta sungula mkhontrosi party va vulavulaka leswaku faction leyi a yi ri kona ya RET se yi humile mara ntiyiso loko ko sweswi na loko u twa tivulavurisani leti ri koka ANC ku na faction ya ku ri a va lavi ku huma va tshamela ka ANC vanhu va ku fana na vo Lindwe Sisulu vo Nkosazana Dlamini Zuma na vo Panyeza Lesufi vanhu va ku ri kahle a va fanele va humile va eka mkhontrosi party mara va byele leswaku va nge fambi ka mkhonto va ta tshamela ka ANC va ta va faction ya RET la ka ANC so leswi lalaka leswaku MK party a ku ri faction ya ANC yi humile se yi vandla ra politiki mara ku na lava seleke va ku ri kahle a va fanele va yile ka ANC so leswi ku byela ku ri leswi tatana Thabo Mbeki ta ku na organizational renewal va ku ka Jacob Zuma ti komba leswaku ANC ya ti renewa a yi ntiyiso ANC yi ta ti renewa loko i dyondza ku hlongola vanhu lava ku ri a va swi koti ku fambisana na vanhu va ku fana na vo Panyeza Lesufi na Leboga Maile na van'wanyana lava ku ri loko ANC i ku famba ka left va ta ku ANC ku laveka famba ya ka right loko mo yingisela matsalani general wa SACP lava hi va rhambile ku va hi bula na vona kambe va ti komba va ri na ntirho lowu wo tala ngopfu ku va nge koti ku vulavula na yini va vulavula kun'wana platform yin'wana na yin'wana lava vulavulaka koho va twala va kha va rila hi GNU ku nga va ku ri yini lexi xi va susumetaka ku va twala va ri ka tlhelo leri ra ku va rila na koho GNU kambe na n'wehe hi nguva vanhu ntsena yi onhela yini Rapet I sunguleni in 1994 i ku ri nkarhi le Nelson Mandela a ta va president la Afrika-Dzonga vanhu va ku fana na Joe Slovo u va komberile ku ri va ta seva ka cabinet ya yena hayi ku ri a va vulavula va ku va na leswi swilungu va ku na entitlement ku ri loko yi ri ka tripartite swi vula leswaku loko se ku endliwa ku selectiwa ku hlawuriwa pala cabinet la yina yi fanele va kona mara swi sungule ku vonaka i nkarhi wa late Nzimande ku ri
hi nkarhi leyi a nga ha ri minister a sungula ku vulavula swa ku tala ngopfu swa ku ri hi swilo swi fambi kahle so va mu teka va mu endla minister wa higher education hi nkarhi leyi a nghenela ka minister of higher education swi coincide swi fambisane na ku ka communist party ka nawu communist party kumbe constitution va ta endla leswaku ku va na ti-term ta ku ri munhu a nga swi kota ku khoma nkarhi wa ku leha ngopfu leswi a fambisana na ku ri na ya a ta leha ngopfu loko a ri le ka cabinet so endzhaku ka mhaka ya vo Joslovo na van'wanyana va makomunisi a ti byele ku ri boho va na entitlement fanele swa boha ku ri ANC yi va nghenisa ka cabinet so GNU loko i langutela vanhu va ku fana na Sole Mapayila hi mhaka ku ri ku na leswi va ku na sufficient consensus Cyril Ramaphosa nawu wa tiko u ku yela a hlawulaka cabinet ya yena mara kahle ntiyiso ka GNU ku ri ku laveka ku va na consultation na vanhu va ku fana na DA so vanhu va ku fana na Sole Mapayila va swi tiva kahle ku ri va nge swi koti ku nghenisa vanhu va vo ka cabinet ya Cyril Ramaphosa loko ku na vo DA loko ku na vo PA loko ku na va IFP so va lava ANC ya ku ri a yi tirhisani kumbe a yi lavi a yi kombele census ka mavandla man'wanyana so i mhaka leyi twaka ku ri ku na pongo ya ku tala vanhu va ta vulavula ku ri ku na problem leyi GNU loko ka vanhu ka vaakatiko va Afrika-Dzonga ku na leswi biheke leswaku ri ya swi endla kahle i bihe ka vanhu lava ku ri a va tolovele ku ri va ta kuma ti-position hi mhaka ku ri voho va fambisana ANC loko o languta emisaveni hinkwawo ti-communist party a ti swi koti ku tirhisana na ti-liberal party kumbe na ti-party ya ku ri ta ku byela hi ikhonomi ya ku ri i mix ku na capital ku na yini communist party laha Afrika-Dzonga va Cyril Mapayila loko va ri vandla ra politiki kahle a va fanele ku ri va ta kanetana na ANC kahle loko ku ya nhlawulweni na vona va ta contest mara ku komba ku ri vona va tirhisa communist party ya vona ku ri i spaza shop swa ku ri va swi kota ku nghena ka vandla ra ANC hi leswi vonaka va ri langopfu sweswi ku ri ku laveka ANC yi huma ka GNU va lava i tirhisana na EFF tirhisana na Conservative Party leswi ta vulavulaka ka vona ku ri va ta kuma ti-position hi mhaka ku ri ku ta va ku nga na vanhu va ku fana na Helen Zille loko se ku vulavuriwa hi mhaka ya consensus se sweswo swa voho van'watipolitiki ka mina n'wina ke hi leyi GNU brapet loko va yi sungula loko va ta vulavurisana hi mhaka GNU a ku nga na mhaka ya politiki a ku na mhaka ya ikhonomi inkwerhu ya swi tiva ku ri unemployment Afrika-Dzonga yi laka 45% ene ka vanhu lavatsongo kumbe youth unemployment yi laka 60-something%. So a ku na tifema ta ku tala ngopfu kuma mabindzu ya ku tala ngopfu a ku ri a komba leswaku loko ANC yi nga tirhisana na mavandla ya ku fana na EFF na Conservative Party loko va languta nawu wa kona leswi ANC yi vulavulaka swona loko va ka ti-conference resolution ta vona ku na leswaku nationalize Reserve Bank swa ku teka misava swa ku na swilo swa ku tala ngopfu swa ku ri loko u swi languta u ri munhu loyi a lavaka ku investa mali u nge swi koti ku invest so GNU intervention ya economy a ku na intervention ya politiki le ka GNU so sweswi ku na vanhu va ku tala va ku ri yi nge vulavuli ku ri va ta kuma ntirho mara leswi swi to komba ku ri loko vanhu lava khomeke timali va ku ri va huma le matikweni a le handle va ku no loko hi languta Afrika-Dzonga hi vona leswaku vanhu va swi kota ku hanya xikan'we ku va vona valungu vo Jostanism va vona vo Cyril Ramaphosa va ku no swi vula leswaku mali ya hina loko ya le i ta va i ri kahle so leswi i business transaction xilungu a ku na politiki leyi la ka GNU so loko un'wana na un'wanyana u endla swilo hi ndlela ya business swi na ngopfu vanhu lava tshamaka ka tiko leri so na laha Afrika-Dzonga vanhu va ku tala a va na mhaka na politiki va lava ku dya va lava xinkwa va lava ku ri va tiva ku ri vanhu va ta famba xikolweni va ta dyondza va ta kuma ntirho GNU hi swona leswi i nga swi kotaka ku swi endla ka vanhu hi mhaka ku ri hi nge va nyiki leswi swi lavaka hi politiki ni vulaka ku ri hi nge va nyiki misava loko va lava misava hi nge va nyiki National Reserve Bank loko va lava Reserve Bank hi nge va nyiki timayini loko va lava timayini mara vutomi va ku ri munhu ta ku no man le xikolweni loko ni heta ni nga swi kota ku kuma ntirho leswi ta va nyika swona se loko ve hina hikokwalaho ka yini hi nga twali ku twala ku tlhe ku twala valava ku le ku twaleni valava va nga kona sweswi a ni ri na muyingiseri laha i Mawuwani a nga hi twananiku na yona GNU
a vulavula ku yano GNU ku rhangeriwa va yini kambe ti stooges white monopoly capital ivi ku tlhe ku langutiwa ivi mi twana leswi nge le ku vulavuleni vanhu vo fana na va Soli Mapayila swi vula ku a va vulavuleli yini mos va vulavulela yini a va vulavuleli wena brapet wena loko u tirha laha u tirhaka kona ku laveka ku va na level yin'wana ya listenership ku ri u ta endla program le nongonoko wa Afrika Wa Vulavula loko va kuma ku ri ku yingisela 50 ya vanhu u nge endli Afrika Wa Vulavula ta leva ku na graveyard shift 12 vusiku so we u nge deployiwi mara vo vanhu lava vulavulaka leswaku no GNU leyi yendla ku va na ti-stooges yi lenta ku ri ku va na white monopoly capital ntiso leri ko hi ku ri ku na vanhu laha ku laveka va tirha ku laveka va va na ti-skills ku ri va ta tirha ntirho un'wanyana ku na vanhu lava ku ri va khome position ka politiki va ku na loko a nga tirhi va ta mu deploy u ta va municipal manager u ta va deputy director va yini vanhu lava rilaka ngopfu loko u languta kahle vanhu lava rilaka ngopfu hi GNU i vanhu va ku ri va nga swi kota ku kuma ntirho na loko va nga dyondzanga so sweswi va twisa ku ri endzhaku ka GNU leswi swa ku deploya munhu ku ri Mashego se u hlawuriwe ku ri ta va chairperson ya le Xatale va ka hi ku laveka mi endla swin'wanyana ka local government Mashego a ta kuma ntirho swi nga endleki sweswi so i vona lava rilaka ngopfu ku ri ku na leswi swilungu va ku na ti-checks and balances loko u lava ku appointa munhu kumbe u lava ku appointa DG ka agriculture kumbe kwini va ta languta ku ri i mani u dyondze kwini u endle yini so a va swi lavi swo leswi va lava leswaku loko va ku Mashego i comrade Mashego ku laveka aja ku laveka mi endla swin'wanyana ka masipala loko va ka a ku na position va ku no create swin'wanyana leswaku Mashego a taja so loko o languta vanhu lava rilaka ngopfu i vanhu va ku ri a va na privilege a va na privilege before Nhlawulo wa lembe leri sweswi va vona leswaku endzhaku ka ti-contract ta vo ti hela a va tivi ku ri kumbe ti ta renewiwa kumbe ti nga ti renew i mfumo lowu khomeke sweswi se hi marito man'wani ku fika sweswi intervention leyi ya ikhonomi a yi laveka yi vuyerisi ya kha ya komba ku yi vuyerisa kumbe yi vuyerisini rapet ka matiko a ku tala ngopfu a fana na America kumbe le Britain kumbe matiko laha misaveni hinkwawo u nge swi koti ku wina nhlawulo loko u na tinomboro timbirhi ta unemployment double digit 10 unemployment u nge wini u nge swi koti ku hlula nhlawulo hi laha Afrika-Dzonga ntsena laha u kumaka ku na 30% vanhu va nhlawulo si hluriwile sweswi ku ri se i ku tshamiwe ka 40 something percent so loko u nga ti na GNU ku vulaka leswaku vanhu va khomeke timali white monopoly capital pero white monopoly capital ko i creatiwe hi mfumo wa mabunu i mhaka leyi va ku ku na poor white problem ku na mabunu ku tala ngopfu endzhaku ka nyimpi ya vumbirhi ya misava ku ri ku laveka vanhu lava ta va na mali laha kumaka ko ku va swilo swa fana a ku endliwa mabindzu a endle valungu lava i ta va fambisaka ikhonomi sweswi valungu lava ku ri a va nyiki bindzu i Ruder Board i vona lava khomeke mali i leswi ku ri ku na white monopoly capital sweswi ku na van'wana va pfunana ku ri loko mina lava ku pfula bank va ta ni pfuna mara ekusunguleni nawu ya laha ka foundation i yo white monopoly capital so sweswi vanhu lava tirhaka ka retail hinkwavo lava tirhaka na titolo va tirhaka titolo ta mabunu vanhu lava tirhaka tibangi va tirhaka tibangi ta mabunu so u nge lwi na white monopoly capital loko vutomi bya wena bu fambisiwa hi white monopoly capital leswi a swi laveka swi endleka i ku ri ku laveka ku endliwa leswi va ku na ti-alternative hi xilungu va ku loko u lava ku hlura a bad idea you come up with a better idea mara leswi u swi twaka laha ka vanhu lava va rilaka ngopfu hi mhaka ku ri ku na ti-stooges na white monopoly capital a va ku byeli i idea ya ku ri it's a better idea va ku byela ku ri ku laveka tlhela ndzhaku ka nkarhi la ku ri ku na vogupta la va ku ri vona va fambisaka mabindzu i tlhela ndzhaku ka nkarhi lewa ku ri mabindzu ya ku tala a pfala timali to pfala so ku visa ku ri swi ta pfuna yini teka tiko leri kusuka ka 40% ri ya le ka 9% because ku laveka loko vula unemployment va ku vulavula 9% a vulavula 10 kumbe 45% so inkinga yo le ku ri monopoly i fana na mara Mashego hi tsandzeke njhani ku sukusela hi 1994 ku create black monopoly capital a ku
nga tisiwa ku tirhisiwa tipolisi ku tirhisiwa ti-BEE na yini hikokwalaho ka yini hi nga ri na yona monopoly yaleyo ku fana na sweswi lava va nhlonge yo basa va nga hetelela va swi kota ku swi endla a yi ta va ko capital mara a yi nge vi monopoly a ni ri monopoly vula leswaku khome we u ri ntsena a yi ta va ko black capital swi tsandzela hi nkarhi leyi va sungula black economic empowerment a swi fanele swi va black economic empowerment ya ku ri brapet loko a lava ku nghena ka bindzu u ta kuma mali u ta kuma ti-shares u ta xava ta sungula swilo swin'wanyana u ta sungula mabindzu kumbe sweswi ku na mhaka ya load shedding u ta sungula bindzu ra ti-solar panel kumbe yinini mara leswi ANC swi endleke ku ri loko u languta ti-BEE leti fambiseke yo a va ta vontena vo Sekema Zoma vo Patrice Motsepe vanhu nga vulavula mavito va tele ngopfu ku na vanhu va ntima va ku fana na vo Sam Mutswenyane va ku fana na vo Mulupe va ku ri Mulupe a khome bakery Gauteng va ku ri a va nyikiwanga opportunity ya ku na vo va ta nghena ka ANC a fambise BEE ku ri black ya wa ntima hayi munhu wa ntima ku ri i lungu ra ANC a fanele sweswi ku nga na monopoly capital a ku fanele ku na capital because loko u ri white monopoly i monopoly mara loko se ku va na black capital swi nge vi monopoly capital ku ri ta va i tirhisana xikan'we ANC a fanele i nyike vanhu va ntima opportunity ya ku ri va ta nghena ka mabindzu mara i nyike makhomri a vo ene u kuma leswaku va ku tala va vo a ku ri vanhu va ku ri a va na experience me loko ni kula ku na maponya garage ri le buwa kule ku na vanhu va ku fanela vo taking nyalungu va na mabasi ku na tibasi i vanhu va fanele ku nghena vo loko u vula transport ku ri lava ku isa vanhu va ntima ka transport o teka taking nyalungu o teka Abel Mashego lava u va nghenisa ka BEE ka Pasco o teka matume gara u va nyiketa ti-franchise leti ta timovha leti ri kona hayi teka makhompyuta u ta sungula French fana malanga in 1996 ku hume lo a ri MEC wa ku sungula wa finance Jacques Mudipani a nyikiwa franchise ya movha yin'wana yi meka ku ri mfumo a wu ta xava timovha ta ku tala ka franchise leyi ka dealership leyi so loko u teka politician u mi endla BEE swi nge transform economy ya yini ku laveka loko munhu a na ti-skills to karhi ka communication loko mi lava ku transforma communication u teka munhu loyi ku ri munhu wa ntima hayi ku ri loko a nga ri comrade u mi nyiketa opportunity ku ri a nghena kwalaho so swi endliwe i mhaka ku ri ANC a yi khomanga kahle leswi swa black economic empowerment iyo leswi sweswi va rilaka ku ri vanhu va ku fana na vonkoza Ndlambe a va ri koho khale vo Lindiwe Sisulu a ku nga laveki va rile ku ri a ri koho loko ku tekiwa xiboho xa ku ri hi ta nyika Sekema Zoma hi ta nyika munhu loyi hi ta nyika loyi na leyi i timayinoti va tala voko ntsena hi ku ri ku na vanhu va ntima va ku tala ngopfu ku ri a nga swi kota ku nghena kwalaho ivi se loko va nyike n'we mi nga ri ku na experience mi tsutsumela kwihi mi tsutsumela kwele ka ku huhisa mali xa ku sungula ni xava movha ya ku durha ya manyunya ku ri loko ni famba hi yona vanhu va ta ku hey mi yi vonile so hi mhaka leyi u kumaka ku ri ku na vanhu van'wana va tiviwa hi timovha ta vona mara tiviwi ku ri va xavisa yini so hi vona vanhu va lava ku ri va ku teka va ku nghenisa le ka advertising agency leyin'wana leyikulu ngopfu mara a swi koti ku xavisa so a wu tshami na le ka tibot loko bot va ta tsombana va lava ku vulavula strategy a wu tivi nchumu strategy so o languta vanhu va ku fana na Thoko Skhwane a ri le ka Barclays ka ABSA wo ti vutisa ku ri u dyondze rini mhaka ya ku banga u tiva yini ka ku banga so munhu wa ku fana na Sekema Zoma a ri le ka Standard Bank va tele ngopfu vo Ruel Khoza Ruel leyi u swi kotile ku tirha hi ku ri wa swi vona ku swilo leswi a swi endla a swi ri kona mara va tala va vo a ku ri vanhu ku ri va comrades lo a ri le exile Tanzania loko a ta la va ka na u nge vi premier u ta nghena van'wanyana i level ya ku sungula ti-premier na ku fana na vo tatana Mani Dipitso u sukele a nghena na ku fana na Pop Molefe a ri premier ku sungula va muteka a nghena ka va Petro SA so u kuma ku ri munhu loyi a nga tivi nchumu petrol a nga tivi nchumu so that's why u kuma ku ri ka mabindzu ya ku tala lava ka ku ri va chele makhompheti ya vona a va swi kotanga ku transforma a va swi kotanga ku endla ku ri ku va na capital i ku ri a va pfulanga mabindzu man'wanyana ku va na expansion ya ku ri munhu lo sungula a na phepha sweswi se na website sweswi se munhu wa ku ri u rana television station ya yena hi 30 seconds
na ta mutsa xivutiso lexiwani hi le ka xiyimo xo antswa loko hi ri ka GNU ku tlula loko hi kha hi rhangeriwa hi vandla rin'we ya hi le ka xiyimo xo antswa a ku laveka sweswi leswi swi endleka ku ri lava ri ka GNU loko nkarhi wo famba ku laveka va ta va vandla rin'we lava ku ri va le handle ka GNU na vhota vandla rin'we leswi va vulavulaka leswaku se ku na 2 ya ti-party la Afrika-Dzonga ku na party ya ku ri i pro business leyi ku ri GNU ku na party ya ku ri i socialist ku ri i vo ANC na i vo EFF na vo MK so loko vanhu va ta hlawula ku ri va lava ku hlawula bandla ra mabindzu kumbe lava ku hlawula bandla ra ku ri ri ta va endla bandla ra masocial so sweswi hi le ka position ya kahle ngopfu i ta swi vona loko nkarhi wo famba mara ka mhaka ya mabindzu na ntirho hi le ka position ya ku ri tirha kahle. Good enough, Mashego. Hayi ko ni khensini swinene nkarhi wa n'wina na khensa swinene laha ingaku ku na moya mara hayi swi na mhaka hi swi twile leswaku hi khomele swona ndi le ulundi ku na moya ku tala ngopfu i ta vuya yi ri ni ulundi ti 18 ta va ri kwihi ni ta va ni ri kona ni ta vuya weekend ya hi ti 18 ngari ni ta va ni ri ku hala matlhelo ya le hi ku tivela ku i tshama koho se swi ta laha hi kota ku vona ku endlisa ku yini ku halaya mara ni khensini swinene Good enough, Mashego, umhleri wa tipolitiki lava hi bula na vona ku na laha lava ku vulavula mi swi twile teto timhaka va ka hina veri ku ya hi good enough Mashego hi le ka xiyimo xo antswa a hi va lavi hi voxe laha hi nyama tatana mapayila n'we mi va tivaka hi nyama na n'we va byele a hi va lavini lava va pfunaka vete a va kona va le tinhlengeletanini va busy ngopfu ku na nhlengeletano ya nkoka hi ravuntlhanu se a swi koteki ku va nga vulavula se na mina ni ta va ni kha ni languta ku a ni va voni va kha va vulavula helo ku loko no va vona va kha va vulavula kun'wana swi vula ku lava va nga hi byela va hi hemberile kambe n'we swirho swa SACP hi mpela a mi lavi GNU na loko ri nga mi lavi hikokwalaho ka yini mi nga vitani dokodela Blaze mani mi ku hey nga ngheni wona kwalano anakeni va nghenise thikithi ra n'wina leyi hikokwalaho ka yini mi nga va vitani kambe hi kumeni mahungu ya misava na bongi n'wamun'wanati Maluleke hi ndlela leyo ku sweswiwani i awara ya n'wenhla ka nhloko bongi na hi yime kulunga kwala mi nga koho hinkwenu ni kombela mi veka mavoko mi veka hinkwaswo leswi mi nga khomi mavoko mi ba mavoko swinene hi amukela bongi n'wamun'wanati Maluleke ya bongi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botfet vete mi nga limi ximanga ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga botfet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku botfet leswi humelelaku laha ka MK botfet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya botfet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi botfet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela mingisero meya ku xewetana kambe i 12 timinete ntsena ku bela awara ya 13 n'we mi vulavula ku hi GNU ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 13 loko se hi ta cinca gere hi vulavula na vakulukumba lava va hlawulaka na lava va nga ya ku hlawuleni na lava nga yangeki ku na vanhu lava va vitaniwaka ti-stateless vanhu lavawani lava va pfumalaka hileswaku i kuma kumbexana i tswari Mozambique i le Afrika-Dzonga ehapasi a ku na la nga tsarisiwa kona na le Mozambique a va n'wi tivi na le South Africa va n'wi tivi va koho vanhu valava a va kha va vilela hi swona va United Nations kumbe va nhlangano wa matiko ya tinxaka ku i swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa swoleswo kambe hi ta buna na n'wina kambe sweswi ha vulavula hi n'we ma ha vulavulaka hi GNU hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku angula ku yini hi ndlela yeleyo ka timhaka leti hi nge le ku buleni ha tona ka nhlekani lowu loko na ha ta ka riqingho rero yima na hundza swi tikomba siku ri na un'wana la a na hala ku hindi la kambe veri ku na un'wana mingiseri hi loyi nhlekani
Kalanga. Papa. Oh. Forgive. Ipfokele papa ngoba kunguna ngora tsema kamba. Ya yi sungurile load shedding mara no tlanga ku hava. He Kalanga loko ni langutile GNU ne a hi languteni lomu hi suka ku kona. Hi suka ku hina hi le ka xiyimo xa ku ri tipolitiki ta ka hina loko hi za hi fika ka xiyimo lexi a hi suka ku hina a hi ri na vandla rin'we laman'wana ma ri matsongo ku kha swi endlisa swi hi veka kwala hi nga kona namuntlha kambe na chava Kalanga no chava ku ni toya ni ta mi byela ku why ni ta hatlisa loko munhu vutisa xivutiso ku hi byihi vutomi byo antswa ku nge se va na GNU ivi hi katsa na GNU hambi loko yi ya kolomi ya ka va 100 mina yi mani mihlawula heleni ta na Xitswatsi loko mi languta ku South Africa kumbe tiko lera hina leri a ri mavokweni mo fambela tlhelo rin'we ku nga xihlawuhlawu ivi golonyi leyi nga hi susa a Gibita yi hi tisa la hi hleketa ku ingaku hi chunchekile i yiniki i ANC swilo leswi namuntlha na ku boxana nga tipinyingi masiku ano jikajika ku ri ni blame ANC ka swilo leswi humelelaka mavona loko mo wa mi ri tshungu Kalanga ku ta munhu na tanda ro bola a ri cheli xikhwameni mi tshamile mi ri van'we a fika a ri siya laya yalo a nga ri siya a nga yi kula jikanyana hi khona loko kumile tendeni kumbe milendeni ka yindlu ni ku kanuha ri na mani tanda leri i mani kumbe xana nga endla yini na munhu ta Xitswatsi se hi laha loko swi sungula swilo leswi va ku ANC yi na ti-cracks vana va nga kona na lava va nga huma va tlhe va khomana hi mavoko ni tsundzuka ka ha ri top 6 khomana hi mavoko a va hambani hi mihleketo loko se swi ya ta ku swiswi va ala i yini lexi nga endla na mbuyangwana loko ni famba adorobeni loko ni vula doroba ni vula ku kumele handle nyana Heidelberg kwihi u xewetiwa hi ti-pothole ivi zi ti vutisa ku ri no man yo va nomu kumbe hi leswi hi fanele hi hanyisa swona na u ya ka Xikundzu i kuma ku no mata loko mo teka Phunda Maria Road loko mi hinda loko mi tlhela mi ya tlhelela xitandani mi ri tindhawu leti ta va Chakumana va Venda mi ta swi vona mi fanele mi vhika ivi i ti vutisa ku ri no swi onhake kwihi and ku halanga ta Nhlawulo Kalanga mara xiyimo lexi hi hele ka xona namuntlha ni nge yimisi voko ni ku ni tsakile hi mafambisiwele ni ta ka mitirho na impela bo 1980 something loko ku va ku ve Coca-Cola ya tirha ani ali tikhampani tele handle namuntlha i yini ka mfumo wa vantima lexi hi nga endla ku n'wana wa maAfrika a nga ta tsaka hi createrini ti-industrial loko ni ya Al Road va fika ku no family yi endla ti-tissue ya Kalanga ku huma a petanenge swi nge ti tluka swi ku chakala a kha a thola vanhu i khampani yihi ya n'wantima mi nga tshama ku mi tirha ka yona mi va na subsidy ya movha mi tlhela no aka na yindlu mara yena a kha a cinca ti-Ferrari masiku hinkwawo hina hexe a hi kotani ivi mi ku hi ta kotiwa hi valungu hi endle yini ka black economic empowerment ku lo tekiwa lavaya na lavaya ivi va huma makhwiri ingaku swinana namuntlha hi yo yi nga yini na i van'wamabindzu vangani lava hi nga endla ku va pfuna na timolo anthaveni swi nyika na vusiwana ku ri no loko ni la ku xava xinkwa ni fanele ni famba ni ya salema ka Spar a ni ti ku ti-kilometers tingani loko i ri hava movha loko ya vuya hi lese mukhegulu va file hi ndlala i yini lexi a hi fanele hi xi cinca hi ri va ka ntimeni loko ku hela ku vulavula na valungu na maybe ni gimeta ni ku na chava ku vula ku GNU yi ta na yini hi ku sweswi vanhu ve le ku kakatlulana swa boha ku kakatlulana hi le ka tipolitiki mara makakatlunanene lawa mata at the expense of who ya mbuyangwani ku nga Solani Xikondo na Pat Kalanga and ntiyiso leswi mi nge le ku swi vuleni ku loko ma languta xo tala leswi hi langutaka swona loko la ku pfuka hi kuma ku ri na mpandwa ti dyela loko va ka munghana lonene va hakela mali yi ringana leswi hi swi lavaka leswo tala le ka swona mani no ha ri yena makwenu loyi a nge le khoneni a kha a dawa hi ndlala mina ni kota ku hinga ni khi ni bana ritshuri ni ya lomu ni ya ku kona ka n'wana wa hina Kalanga hi nga chavi tiyiso and leswi ni swi vulaka na ta ku antho loko ni vavisa un'wanyani a ina na munhu a vula ku la ku ni challenge a ti ku ha kha ha swi kota hi ve na mfumo tekes ku le ka ku SF then ka ANC le a ehleketa ai sera ranyanya riqingho mingisero mene kambe hambi swi ri tani mi twile tlhelo rona mi nga tana rona nkoka swinene lava mi lava ku kaneta ve ri tanani va mi lava laha hambi kanete hansi ka misija Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi hundzi laha ni ta vuya ni tlanga lava nga rhumela ti-voice note ndzaka leswi
rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Botpet na muhumelerisi leswi endlaka ku va zonda GNU kahle a va nga swi tivi a va hlayetanga ku va swi kotile loko va endla MK party as long va kumi 14% ANC yi ta kumeka yi nga ri ka power and va lava ku ri at least loko ANC yi demanda loko ANC yo kuma 14% ya MK va ta lava ku ri na Cyril Ramaphosa a famba se ku vekiwe strategy xin'wana xa kahle ngopfu and se xi vuyerisa tiko ni na navela ku nga wena vhotisa sweswiwani GNU yi tlhela yi vuya futhi a ku hi nge swi koti ku fomiwa hi vanhu van'wani va ku a va serious hi life vola ku ta ku ri va kha va disturba vanhu van'wani for the sake ya ku ri va disturba tiko ntsena inkomu. Botpet swi herile hambi swo za swi nga swi hela ku tikomba kumbe hi ku hetiseka ku tikomba ku ri swi herile Botpet a va ha koti ku dya Botpet leswi a va swi endla ka mfumo lowa a wu mfumo ri woxe Botpet swi hungutekile swi herile cause sweswi eka mfumo wa GNU loko xilo xi huma ku boheka ku lava ku vona ku ri xi humele xi ya ku tirheni kwini xi tirhile kumbe a xi tirhangi na and mali loko yi fanele yi sayiniwa va fanele va sungula va tshama hansi va hlengela va ku mali leyi faneke yi huma ya tirha yini kwini Botpet swi nge hi olovi va ta tshama va karhi va hi sasalaza hina valandzeleri laha hansi hi hina hi nga le ku phuntisweni Botpet vona va karhi va dya le henhla va karhi va fuma Botpet a va hi tirheli lava mfumo wa GNU va hunguta vugungundzwana lebyi nga kona na khensa opa madiya kusuka la Alfara. Inkomu kalanga na muhumelerisi kwalano mina GNU ni vona yi ri kahle ngopfu hikuno hi kota ku vona ku tirha ka GNU ma swi vona maphorisa mo tala ma khomiwa lama ma endla vukungundzwana va nga ta khomiwa ku nga ri na GNU a yi karhi ku fuma ANC ri yoxe a ku ri na vukungundzwana byo tala ngopfu sweswi swa hunguteka swi ntsanana swa kota ku komba ku no mfumo wa nhlengelo hi wona u fanele u fuma ku ya na ku ya hi ku no loko swi nga vi ndlela leyo swi vula ku hi hata ku xanisekini swinene hi hata xaniseka hi ku no vanhu vo ti fuma loko va karhi va rhangela hi ndlela leyo vola u ta bona va kota ku va xurhisa vona hi voxe timali ti va ka vona ma swi vona titendere ta kona ti endlisa ku yini loko mo ya a xibedhlele kwihi nese u le ka kontraka a swi tshamisekanga inkomu. Hlekani Botpet na muhumelerisi wa n'wina Cindana mina ni ta nghena ka leyi ya GNU leyi kahlekahle lexi endlaku GNU yi nga fambi hi laha va nga tsandzaka ku fuma va ri voxe ANC hi yona leyi kokelaka ndhawu kahlekahle hi mhaka ku ri va lwa hi xivona especially la Gauteng lawa swi tikomba kahle ku vanhu lava a va zanga va lava na ku tirhisana mavandla man'wana vo endlela ku va kota ku va rhanga mahlweni ku va ku vona va fuma hi ku sweswiwani mahlweni swi humelaka a Pitori a va le ku twananeni phela vanhu valavo hi swona leswi endlaka ku ri hi ku GNU leyiwani a hi varhangeli va yona mfumo lowu nga ku fumene hi wona lowu kokelaka ndhawu inkomu a mi ri na Petmas la Thokoza danko. Avuxeni Botpet na producer n'wina Cindana kwalano mina ni ta khoma leya GNU GNU Botpet a yi na problem yi le ku phusheni swinene because loko hi langutisa swilo swo tala swi le ku lungheni hikokwalaho ka GNU mapatu ya khuleriwa swilo swa ku hambanahambana swilo swi le ku akiweni tipetrolo ti le ku enhleni so vanhu lava va nge GNU a yi kahle i vanhu lava a va dya ehansi ka mfumo wa ANC va tlhela va ka ANC vona hi voxe va sona mapayila va lava i vanhu lava va nga ka ANC va swi vona ku laha a va phema kona a ka ha phemeki because loko a fana phema wa DA wa ala loko a fana phema wa hemeni maxava na vona va ala so hi vona va nga ku aleni ka timhaka ta GNU a yi na problem a yi continue ni yona i Nhlawulo kwala kaya inkomu. Inkomu kalanga na vayingiseri xikan'we na muhumelerisi kahlekahle GNU a yi mfumo wa vanhu va ka va yi lava ngopfungopfu lavawani va nga hi fuma 30 years a vo ngo yi lava kahlekahle vo vona ku ri a va kumangi outright majority ene loko ni langutisa ni swi tikomba ku ri lava va nga yi laviku total
hi lava a va dya ka vandla leri nga hi fuma 30 years and va swi vona ku sweswi mavandla mo kaneta ma laya ndzeni a ka ha dyeki kahle hi mhaka ku loko va lava ku phemaphema ne ma va vona hi ku sweswi ma kaneta ma ri laha ndzeni mavandla mo kaneta a swa ha fana leswiya a ma kaneta ma ri handle ene loko a swi koteka ne a hi ta fumiwa hi mavandla mo hambanahambana ku nga ri vandla rin'we ku vandla rin'we ri teka ngopfu advantage ri dya na vanhu va rona mi kuma ku maAfrika-Dzonga mi nga ma hlupheka exikalavetu ko October 2nd, 2024. Heading Enlist. Inkomu Khalanga minjhani na vaxumi eka nongonoko Afrika Wa Vulavula nkarhi ku hashtag ku ri la xinari a ni ri na xikombelo Khalanga mani ku na muyingiseri wa n'wina lava mi pfaku va nghena la moyeni papa vitanaka Mapengo ni nga tsakela ku loko ku ri ku voice note leya mina va yitwa ni kombela ku mi ni hlanganisa na vona ni lava hi vulavula hi leswi swi khumbaku bindu ro karhi ni tsakelaka ku hi nga pfunana aka rona a Giyani hi ku loko ni va yingisela kahle na munhu loyi a twananaku na nhluvuko na ku lava ku pfuna vaakatiko se ni nga tsaka swinene loko mo ni hlanganisa na vona Khalanga a mi vulavula na Baloyi sweswi ni le Johannesburg. GNU yi le ku tirheni swinene loko ni yi langusini yona tanihi sweswi vana va kha va hlupheka swinene hi ti-load shedding leswiwani swi endle leswaku vandla leriya hi nga ri hlawula 30 wa malembe ndzhaku leri a hi tshemba leswaku ri ta hi endlela swa kahle ri nga fika ri lahla xivono kambe ku nghena xivono xa ku in'wana hi ti humelerisa hi ri hina hi ya ntsena eka vanhu loko se hi va lava leswaku va hi lifta kumbe ku hi tlakula va hi veka lomuya hi lava ku fikelela kona endzhaku hi rivala hi vanhu valava hayi i mavonele ni nga dlaweni Thomas Xindulundulu hi mina inkomu ya nhlikani botpet hayi Mashego wa yi veka Mashego hayi le a yi tlhantlhaku hi yona lexi ndlaku hina vanhu vantima va tipolitiki ta vanhu vantima loko hi ri ka tipolitiki a hi lavi leswaku a hi lavi ku tirhela vaaki hi lava ku kuma position ya ku dya mali swo fanele ka mabindzu tikontiraka leti humesiwaka u kuma va nyika mina wo fana na mina EK hikwalaho va ku famba ya na xikontiri a ndlangi na civil a ndlangi na nchumu a ni tshamangi ni va na project yaleyo ku ya humelela yini obvious ku nona ni ya ni dyela mali ni ya ku onheni ka mapatu loko mona swo tala swi onhaka so hi swona swi ndlaku va nga wu support mfumo lowani hi wona walowo a wu ri kona wa khale wa ku tirha nawu wa ku tirha hi ku munhu wu n'wi nyika xilo ku wa swi kota na naswona hi swona botpet a mi ri na AK la ka ndlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hila nga komingisera Munghana Lonene FM akhumembirika timinete ntsena ibele ora ya khumenharhu loko se hi vuyala hi vuya hi bulana Nhlawulo Mavasa muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga u teka mahungu a ri le Mbombela hi le Mpumalanga exifundeni xa vatatana Mandla Ndlovu hi laha mandla ri leswo mandla i vito ro ra ndhuma laha exifundeni xa ku na Mandla Ndlovu wa Premier ku na Mandla Msivi khale ka MEC kuna Mandla Soko khale ka mfambisi wa xitichi lexiwani hileswaku hi lava mandla va nga ko loko lava mandla ya a Mpumalanga kama msirtani mina na la Limpopo va kona kuna dokodela Mandla Mathebula lo tsala buku ya 800
years of Vatsonga. Yeah, imandla. Kama msirtana ito nagmango emsaba ya awara ya mbiri yata wa imsekweni. Kusuka kwala hela kutatwa hi bula iti makata ngweku. Mwena mga hlawula kumbe ngwe mga yange kuhlawuleni leka Nhlawulo longele kweni mahlweni kusuka atikweni ra Mozambique hikokwalaho ka yini na kutwa ngwe ka 0860002543 kambe sweswo hinkwaswo mingisero Munghana Lonene FM hisunguneni twa kumanga emsaba ya awara ya mbiri ya tava ya yimisa ku yere la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisero Munghana Lonene FM akomba ndlela hitiri lawa ku tatwa ka ntsongo hi timhaka ta Nhlawulo leyi ngeni mahlweni kusuka le ka va Eduardo Figueiredo la Nhlawulo ngele ku yeni mahlweni wu ri koho hi ndlela yoyo leyi a hi amukeleni muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga Nhlamulo Mabasa Nhlamo aye Buthet sesi wa mina mpfukeni ipfukile upusha na vo i pfukeli sesi wa mina mani khale mpfukeli na swi tiva n'we khale mi kha mi vhakela switichi swa ku vhotela ka swona swa vaaki ve le Mozambique kumbexani hi nyikeni xifaniso xa Nhlawulo ku nga se fika siku ra namuntlha a ku tikomba ku ri na ku tsakela ka vaaki ve le Mozambique ku va swi lava ku vhota ka tindhawu leti a mi famba ka tona Buthet hi sungule ku langutana na hungu leri mavhiki mambirhi lama nga hundza eka akatiko va tiko ra Mozambique vo ta va hi lava tirhela ku mapurasini va tirhela ku mapurasini kambe a va kotisa leswi voho va nge hi ku vhoteni tanihi leswi va vonaku nge vi na ku cinca van'wani va ku na loko va vhota nge na ku cinca kumbe ku na ku ta swekiwa kambe kusukela mixo namuntlha tirhisa ya tsevu na mixo hi vhakachele swo hambanahambana kwala va Nkomazi va Nasi va nga na nhlayo ya le henhla ya vanhu lava va humaka Mozambique sukule erixini dyambu ri tlhavini kwalaho ka nga awara ya 11 hikwalaho ka switiso swa vuthekiniki na swin'wana na swin'wanyana kambe lexi va ta vhota van'wani va vona va kombisa leswaku va lava ku vona ku cinca etikweni ra Mozambique kwala ka ku cinca va ri va lava ku cinca yini ku vona va tshami kona va hali ka hina va ri ku ze va tikuma va ri la Mpumalanga hikwalaho hlupeka vulamuli ya rihlaza va ri va lava mintirho etikweni ra a ku na mintirho vana va nghene swikolo kambe a ku na mintirho so va vula leswaku va lava mintirho va lava ku kuma va hanya kahle tanihileswi van'wani va kombisaka na loko va ri la Mpumalanga a va tshamangi kahle naswona a va khomiwangi kahle hi vaakatiko va laha Afrika-Dzonga van'wani ve ri vona va nge vhota va tingheni va kha va nyika swivangelo swa yini vo tala va ri ku na vukungundwani va ri tivhoti leti ta swekiwa va swi tiva leswaku hambi vo vhota ndlela leyi swi nga kunguhatiwa ku ya hi mavulavulelo ya vona kambe ku na loyi na riqingho ri kahle Nhlamulo hi ta titshikela kambe hi nga se tshika ku na loyi a vonaka nga ri va n'wi rhandza ngopfu ka lava va yimela ku langwa ku va president wa Mozambique kusukisela loko 15 wa masiku lama landzelaka ma hundzile Buthet vo a va swi lavi ku boxa leswaku va tsakela vandlarihi kumbe wihi muyimela ku langwa kambe van'wani va tikomba vo vhota hi ku vhota va nga ri na vutivi na swaku i va mani va yimela ku langwa lava nga koho ka njaxamelo lowu nga kona ya ku ta teka kambe hungu leri na swi tiva ku ma ta va ma tshame ka rona ta kuma nkarhi kumbexana loko mi ri ka network ya kahle siku rin'wana hi ta bula hi yoroho hi vona ku ri fambisa kwini ku ya mahlweni kambe ku fika sweswi hi khensile tati wa mina ku dya ku engeta inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM sesi Nhlamulo Mabasa muteki wa mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga hi ndlela ni khomeli mingisero mena swi tivi ku xiphiqo xa network leyi xi nga va xi ri njhani ku na vanhu lava nga le ku rindzeleni ku va nga le ku hlawuliweni laha ku na Daniel Chapo la hlawuriwaka ku yimela Frelimo kasi ku na Usofo Momade yena wa Renamo kasi wa MDM Lutero Simango Lutero la kuva president wa tiko leri ra Mozambique kasi ke kuna muyimela ku langwa anga yimeli ku anga humeki ka vandla vari Ivenatio Mondlane antivi ku i van'we na va Mondlane va lava va nga va ko malembe ndzhaku ke loko ri ku van'we
hi valava va mondlani va ri vala ku va president wa tiko ra Mozambique. Se hi la ku bula na wehe muyingiseri wa mehe ngopfungopfu n'we vaaki va le Mozambique. Sikunkulu leri ri nga ta tshama ka matimu siku ra vu9 ra n'hweti ya Nhlangula lembe ra 2024 laha tiko ra Mozambique ri tekaka xiboho xa ku va na nhlawulo. Tiko leri ri nga le dzongeni vuxeni bya tikonkulu ra Afrika ri nga kusuhi na Indian Ocean hi le vuxeni, kuna Tanzania ile n'walungu, kuna Malawi kasi na Zambia, kasi apupela dyambu kuna n'walungu vupela dyambu kuna Zimbabwe, kasi ile vupela dyambu kuna Eswatini, kasi ile dzongeni vupela dyambu kuna Afrika Dzonga hi ndlela yoyoleyo. Tiko leri ringele ku yeni mahlweni ku va ku langutiwa nhlawulo ntsinda wa kona tanihi sweswi hi nga vula hi le ka maputsu mingela ka Figurao, Eduardo Figurao, un'wana wa vanhu lava ni n'wi tsakisaka swinene a ni tsakisaka swinene loko hi vulavula hi timhaka leti ta nhlawulo hi ndlela yoyoleyo. A hi tumingisa ra mehe 0860002543 hi ndlela yaleyo. Hi lava vona hi lava n'we a hi lavi n'wina va la tikweni nyizelani varhandziwa va hina va le Mozambique. Na swi tiva ku mi famba tha mavito na sweswi mi va thyaka swona swa n'wina na hi ngheni helo hina hi la ku twa vakulukumba na va mhani na vasesi lava va yingiselaka va Mozambique va hi byela ku va ri yini vona hi sikunkulu leriwani ra nhlawulo tiko leri ra le Mozambique. Ku vulavuriwa a swi talanga va dyondza Xitsonga ni va dyondza Xiputukezi hi va patrawu sweswi vanhu lava helelaka hi ntirho i Philippine News tani hi president hi ndlela yaleyo. Hayi amkeleni muyingiseri wo sungula hi loyi i Nhlaka. Minjhani papa? Hi pfukile minjhani? Ni kona ma. Na khensa. Na mina ni la ku ya ku vhoteni u nga he khale sweswo. Mi le kwihi sweswi n'we? Ni la tshama la Pitori sweswo. A Pitori, yes, mi ya kwale console. Ya ni la ku ya ku vhoteni mara xi mi swi navisa ni mi suka ha vhota le. Ririmi le ta tshama hi mavokweni reto hi to va famba hi ni mavoko ni tshama hluphiwa hi to cinisiwa ta lomu joni va ta byela magirigamba loko a yi ya vhota ririmi yi wa matimba yi tlherisina ta kota ku tlhela a tshama kaya yona. N'wina a mi ta tsakela ku ririmi na yo yi helela hi matimba? Ni la sa ririmi helela hi matimba ririmi ya 97 ya 95 leswo ta ku la chumi ya nga ku xona ni va hi lava loko hi vhota tena. Loko a la ku vhota u tile news lomu ta hembela ku mapassport ma ta GNU wa 3 months ni sweswo loko la sa na Mozambique va ni mapassport mara ma helelile ku yini a mitirha yi kona loko va ta lava ta zama vutomi loko a tlhela ku hela a passport ti desi helile wa vona va ta hembela va ta gesa ma 3 months va la ku vhota va la ku vhota u tlhela ka ya ka va ka ma hi ku phaka loko ne ma joni a va hi la for vhota mara ta vhota mi swo freedom le ta wa matimbeni ta tlhela tshama ka tiko jolo magirigamba lomu tiko jolo va hlantswa lomu joni ma vona. Se ni byeleni loko mi ya vhota ku ririmi yi heleliwa hi matimba mi la ku vhota mani? Mi la ku vhota Renamo kumbe MDM kumbe luya wa Venancio Mondlane kumbe Xihundla? Mina kahle ku ya ka mina mbila ni la ku vanhu hinkwavo Mozambique va vhotela Renamo hinkwavo Mozambique ririmi leri va tekanya na first year dzanyeni pfula ka matihlo va ta kota ku na hina hi vanhu na hina loko u nga hi munhu u nga wa ririmi kale a ku na nchumu xi endlekaka nchumu la ku endla fa loko u tshika wa ririmi na wa vona ku yona ririmi leyi yi va yi yimisanyana ririmi leyi 5 years wa vona na miswo ka ta tlhela tshamela ka ti pfulela mabindzu ya hina ka yi ti tirhelanyana ko le kaya wa vona hi humula a ku bindzisa tiko la South Africa na hina a swi lavi tlhelo ya ka ma ta tlhela ku hi ya kwini kale wa vona hi ku ririmi a yi le ku mi tirheleni nchumu. Ririmi a yi le ku endleni nchumu tota a xi kona xi mi xi endlaka ririmi hi kona a xi kona xi mi xi endlaka ririmi a xi kona xi xi kona. Loko ku hi laha xintirhwani nyana va sungula va ku vutisa ku i ririmi na yehe u ririmi na loko u suka prestige swin'wana u ririmi nchumu xin'wana xo xi endlaka swin'wana swo u wa ririmi na u nga wa ririmi u le khombyeni wa vona a wu fana ni nga ka ku ya xikolweni ntsena ni nga dyondzela tiriko la South Africa la a wu fanele ka ni nga tivi nchumu hi xikolo hi buku loko ni tlhela ni ya le ni le kingeni wa vona ni le kingeni so loko yi wa ririmi leyi va yi yimisanyana 5 years se a nga ku yi wa straight yi nga ha kumeki total ririmi kambe n'wina mani kumbe Xihundla? Xihundla Alex Xirinza.
Oh, Shirinda, Alex, akhenza swinene. Iba mahumani balava ba Shirinda. Khensile swinene papa. Enkom papa. Enkhenza 0860002543. Minga bakavanyeti ne. Minga bakavanyeti. Ya la kutwa munhu ko mina ni hleketa minga bakavanyeti. Nhlekani mi amkereri ka munghana lona. Va Mathevela Mpfukeni. Mpfukeni njhani? Mpfukeni. N'wina matwala khale se mi ri la mi dyiwile va ha swi koti na ku vulavurisa leswi I mean leswi Alex a kha vulavurisa swo Shirinda la. Va Mathevela. Papa. Mina akuvoti va ku sungula la extension for Pitori a Soshanguve. Mina wa ku sungula ni fike 6:15. Okay. Lexi ni xi votelaka ni lava ku cinca va Mathevela. A Mozambique a ku na kurhula. A Mozambique a ku na kurhula njhani hiku vanhu vo tala vhiki na vhiki la tatwa hi khalanga a wu na nkarhi hi ya hala Mozambique hina hi le ku yeni hala Mozambique hina hi le ku yeni swi ti komba ku ri kahle le vanhu va le ku tiphineni n'wina mi ri ku na kurhula mi vula yini? Hi lava titwaka va lava va nga ni timali ta vona ka hi nga swi tivi ku va ti komise ku yini. Mina ni nga dyondza xikolo a Mozambique ni nga lo tshama la South Africa ni vona ngi Mozambique a ku na kurhula. Se okay se loko mi kumela ku cinca mi la ku cinca yini kahle kahle? A ni tivi ku mi ni nga mi byela vhoti ya mi ku ni yise kwini. Swi le ka n'wina a ni n'wina n'we vinyi va yona loko mi la ku ni byela swa n'wina loko mi nga la ku ni byela swa n'wina. Mina vhoti ya mina va Mathevela ni yise ka Venansi Mondlane cause loko ni mi twalela ni twa ongi a ta pfuna hina va ku dyondza hi ka hi nga na mintirho wa Mozambique. Ni yise ka yena vhoti ya mina ni ta vona ku loko vhoti ti hlayiwa a ta va nyikiwi ko loko o nghena laha a ku vala ku yena a ta hi pfuna hi yini hina hi nga dyondza Mozambique hi kuma ku hi ta fika la. Ku ve loko yena matimu ya yena hi wahi i tiveka hi yini Venancio? Venancio Mondlane a ni mu tivi mina hi matimu ya yena u ta humelela sweswi na yena. Mara sweswi nga hleki ba. Na hleka hi ku a mi n'wi tivi ku u ta humelela se mi ze mi n'wi tshemba hi vhoti. Va Mathevela manike. Ni kahle ni mi yingiserile papa. Mina ni tswariwe hi 1992. Ya. Ni dyondza xikolo ni kula ni nga mi tivi Venansi Mondlane a ni tiva Frelimu na Renam. Ya. Kambe loko ni mi yingisela balo Venansi Mondlane ni twa onge swilo leswi hi nga na swo yena hi nga dyondza xikolo onge a nga swi hlula. I ri yini? Ili hina hi nga dyondza xikolo hinkwenu a Mozambique pfumelaka la South Africa loko o nghena yena a hi nge heti la hi ta kuma mintirho le kaya. Okay. Ene ni kombela ku mi byela swi va Mathevela. Wa mbona Mugevula? Mugevula na mukhensa swinene hi minkarhi yo tala loko a nghena la ka Afrika Wa Vulavula a vulavula. A marito ya Mugevula na matwa ku katsa na mufi no rivala vito la yena no rivala vito la yena. No kambe lo aya cancer kambe mhaka nkulu leyi nga ka yona yaleyo ya ku n'we mi ri swidyondzeki swa le Mozambique swi loko so ku ya hi Venancio Mondlane swi nga hetelela swi vuyeriwa loko swi ta ka timhaka ta loko ko voteriwa yena 15 wa masiku lama ya tako hi ta va hi langutile hi vona ku swi fambisa ku yini khensini nkarhi wa n'wina boti hi swona hi languteni va Mathevela inkomo 0860002543 ku na ku ri kumbe van'wana va nge ni Admiral Maluleke un'wana walava a tala ku landzelerisa timfanelo ta vanhu lava va humaka tikweni ra Mozambique a mi tivi i kwihi yena sweswi loko xiyimo xi te tani loko kha ku votiwa hala 14C kambe amukele n'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani Kahle njhani hi pfukeli papa minjhani n'we hi pfukile a khensa ni nkateko ku fikela ka vhota ni va nga na wona hi xintirhantirhano mara mi ka va nga swi lavi ni ngo loko a mi swi lavile mi ta mi ndle qhinga se ni lava ku vutisa sweswo ku hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku vhota a ni swi lava ngopfu ku ya vhota a pressure ni na yona leswi ni swi endlaka kumbe xitirhwana lexi ni sungulaka na ku xi sungula ena swi nga ta koteka ku ya ni tsutsuma ni famba ni ya le because why na ku sungula ene hi swa mina ni zama ku timhakela ku ti endlela so
mara ni vula ku ti 9 October i khale ti ka ti vulavuriwa i khale ti ka ti vulavuriwa ku ta ku ri siku ra vhoti i khale ti ka ti vulavuriwa mina leswi ni nga sungula ku swi endla ni sungule na think ni sungule last month xikoropa lexi ni sungula ku xi endla ni swi lava mina ni ri hi nexe ni ri kona ku va mina ni endla ku swona because i swa mina and na ku sungula ku swi endla mina ni na switwa sweswo mi swi vulaka kambe mina vaaki vo ka va nga byari vutihlamuleri bya vumundzuku bya vona vutihlamuleri bya tiko ra vona a ni va rhandzi ngopfu hi yo mhaka mi twa ni kha ni lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini mi nga lunghisangi ku mi ya ku vhoteni ya a ni nga ri na chance loko a chance a yi kumekini kumbe leswi ni swi endlile na nkarhi wun'wana ni ri na n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi ni nga ni swi endla ni twa ni fambeni i xibindzwini ni nga xi sungula ene loko ni nga ri ko kusuhani ku hava lava ta sala ni nga ni fambisela xona hi xona xipiti xa mina xi nga endla ku ni nga fambi leyi ni vula ku swani ani ali hi swona ni vula ku swi mina swa ni borha ku vaaki va nga yimeli timhaka ta vona loko swilo swi nga fambi Mozambique mi ta hlambuya mi ku hey na hi le ku hluphekeni hala kuve n'we a mi yimeli timhaka ta n'we sweswiwani nkarhi wa kahle wa ku mi teka xiboho xa ku xana ma swi lava ku rhangeriwa hi Daniel Chapo Osofo Momande Luteros Mango kumbe Venasia Mondlane kumbe n'we wa mindyangu sweswo yendlini a mindyangu a mi yangi mi ya vhota loko nga nga vhota prophet vhoti leyi nga tshama vhota yona musiwela ka party leyi fumaka ene nxoko yo yi nga ta fuma a yi weli ko va ku loko nga votangi loko nga votangi i va yi nga i hungute ti-chance ta ku phati ya wehe leyi yi lavaka yi nga se swi vula ku n'we ma lava ku fuma Frelimo mina na tsakela ku fuma yo Frelimo a nkarhi lowu ni nga tswala hi wona mina ni kume nkarhi ku fuma yo Frelimo ene malembe manyana wala ni nga mahanya ni vone ku cinca kukulukumba ngopfu Frelimo yi nga ku tisa that's why ni tsakela ku yona yi nga qhuveka na sweswi na khongelela ku yi nga qhuveka yi wina yi yisa mahlweni leswi yi fumisaka xiswona se Frelimo yi tisa ku cinca mara n'we mi famba mi ya South Africa hayi tisa ku cinca Frelimo ni vula so yi tisa ku cinca mi suka mi tsutsuma mi ya South Africa se swi vula ku cinca loko ku nga a Mozambique a ku mbuyerisi n'we a yi vuli prophet a ni vuli ka antini ku ni veka njhani yi veki sense swin'wana na swin'wana a ku cinca loko ni ku vula ku cinca loko ni ku vona ka tikweni ku endliwaka because loko ni kula mina a ku ri hava xikontiri a hi ri hava gezi a hi ri hava mati mara swi leswi ni vulavulaka sweswi sweswi kona a swi vona swi endleka na mudende kaya a nga horiwi mara sweswi a vakhegula na vakhalaza na swihlangi leswo ka swi nga ri na vatswari sweswi hola i ku cinca loko ni vulavulaka hi kona a ni vulavula hi ku cinca ka mintirho a nkarhi lowu hina hi nga kula hi wona loko ya xikolweni a ku dyondziwa xiputukezi ene mina laha ni ri kona loko u fika ka hanti ndhawu grade 7 or standard 7 a ku ri hava tibuku ku fanele u ya qhuveka u engetela dyondzo ta wena a swi lava u suka ka village line ri ka yona u ya dorobeni mara sweswi na laha ni humaka komi wa kota ku suka ka 1 u za u heta xikolo va dyondza Xitsonga seni antirhweni va dyondza Xitsonga a changana dyondziwa mara xinghezi swi dyondziwa nkarhi lowu hina hi nga dyondza hi wona a xinghezi a xi nga ri kona total exikolweni ene xiputukeza ku na la xi pfunaka koko xi tirhaka kaya loko u huma u hlangana na munhu wo huma matikweni man'wana a ta vulavula xinghezi a koti ku vulavula na yena mara sweswi na loko xinghezi xa kona xi nga basanga wa swi twa ku munhu loyi u vula yini na wo gamba mi za mi kota ku twanana mara nkarhi lowu hina hi nga kula hi wona a swi nga ri kosi sweswo that's why mina ni ku a ku cinca ka Frelimo ni ku vonini mere xiputukezi a xi pfuni nchumu a swi humi ndhawu xiputukezi khalanga u ta dyondza ko kule ene loko u ri kole kaya u nga xi tivi a va ku teke u ri munhu wa siriyasi swi la loko karhi u vulavula Xitsonga xa ka hoxahoxa na xiputukezi se tikomba ku loyi hi yena loko va ta ku teka siriyasi na loko ku ri na mitini u fanele u vulavula nyana na xo xiputukezi nemetweni papa khenseli boti wa mina 0860002543 banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula hi tari vana va le Mozambique va vhota namuntlha va le ku vhoteni endzhaku ka 15 wa masiku kusuka namuntlha ku ta fanele council ya constitution ya le Mozambique yi ta va yi teka xiboho ku himpela mbuyelo wu ta va wu tshamiseke ku yini exikarhi ka vaphikizani lava mi ta tsundzuka va vhota hinkwaswo na varhangeri va ti-province hinkwaswo va vhota na sweswo le Mozambique lese ku na Frelimo ku nga Daniel Chapo ku va na Osofo
Momade wa Renamo, ivi kuva na Lutero Simango wa MDM, kuva na Venancio Mondlane wa Luanga Timela Yeshe, independent candidate. Saya amkelen lui. Arming said was one I am a clinic to Angola Queen 0860002543. Hello. Intaka. Akuna monula. Akuna mono 0860002543. I ring it in the Kambela. Intakani. Imam kere kamgana lone. Akuna monula. Okay. Say magala ilaba kukuba ilang tayo na mingseri wa mgana lone FM ngofofro kailang takat maka Nhlawulo wale Mozambique hindala yole Siku kunga namunthla hindala le 0860002543 inomoro le itersako kandisa retu hindala le kota kutwa ku ngwangulo wena uriyin ngwana mingseri lo nhleka Buthade mfukini. Epfukele papa minjani? Epukile khetha swinene ngana kungana lonene FM namunthla. Ame amukela. Inkomo tata. No memoza mina. No Mozambique isiku ra hina namunthla ra ku vhota ene na swikhensa swinene. Nta huma na meswi swi ya vhoteni ku nga ri khale la tsani. Siku ra hina ri onhakile swinene. Mozambique loko wo switwa van'wana va vulavula kumbe u switwela kule. Yes, you can say ku Mozambique yi kahle. Mozambique u twe van'wana va ku va Mozambique vhiki ri ka hundza kumbe tolo. Va vulavula kahle hi ko Mozambique ku kahle loko u ri na mali. Maswara mara tiko ra hina ri onhakile in terms of vugevenga. Hina vugevenga swinene tikweni ra hina ka mavandla lama ya fumako ku fana na yo Frelimo via yi na vugevenga swinene na ti-vote. So let's hope this time na hina hi nga endla nyana history nyana yo karhi tiko ra hina hi ku hi ri vhotela. Inkombo threat na mito botfama mi ya hlawula kahle se ka vanhu na van'wana hinkwavo lava va nga hlawula kambe mitemi la ku ya tlhela ri kumbe xihundla xa n'we vhela mi la ku yi byela. Xihundla xexo ni ya ka Venancio Mondlane hi famba na hi tata. Mu n'wi tivela yini Mondlane? Hi n'wi tivela mitirho ya yena like ku tshembisa a swo fana na lavan'wanyana. Van'wana veri o sungula phela se loko a sungula mi n'wi tshemba no vona nchumu mi nga se vona nchumu vhe mu ku tshemba. Hi ta vona ko. Dwalo va ringetela vakatleli tiyisi va ringetela vakatleli. Hi ta vona hi swo kwale mahlweni. Hi ringetela hi ku se hi karhele hi Frelimo. Mi nga vuli sweswo hi karhele mi ngo mina ni karhele mi nga ku hi ma hoxisa kwala. Ya ni nga swi vulangi kahle ku thetha. Nanko papa na khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta. Inkomo 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula hi ku haxela twi hi ri la Polokwane studio 2A mina ni khalanga bet matebula nhleka kuna munhu la helele time helele time hayi ka Afrika Wa Vulavula ku tika hi sweswa ku mi mafola maswa tilayini hayi leswo swo famba mi ya kombela mi kolota airtime mi ku mi ta nghena ka foliwa la se un'wana lo mingseri nhleka ai nhleka hewa Hello. Ya swi sungurisa sweswo mi sungula mi yingisela mi twa ku mi vulavula na mani mi a mo nghena mi vhe mi nghena mi pfukile ba mi pfukile Ngabe zeta ezaku ibaloyi umuntu le ayihangela kundawo leyo. Angeni kulela ukupiranga kama vaya kwa ipuna ni. Ai mi twene phela nkarhi wa famba n'wina mi ri timhaka tinga. Ni ngena kwa ka Nhlawulo le umele angabe kwani. Nhlawulo liyana loko mutoma wa ndala mga ngena lawa ku kuna zakama kuna vamani wana lava. Angasimula kubanyipi Mondlane kuti angena mashele. Mantakazi. Inga leswi?
loko ku nghena mahlayi ku nghena maxele ekeni a te va lovile kumbe ti nga hlanu ni loko a te va lovile mangani ku nghena maxele a ku va maxele a lova na hina ku nga yisana se swa fanela ku va va cinca vanhu va kota ku vona nhluvuko mahlweni swi nga leswi n'wina mivhotini mina ngumtako mina nguvotile ni mina number one mina app am vota kwi ani vota kwi yezo de para mu ya ni yezo de para mu ya na tama ko la nkomo ba kasi melwana mani n'wina kasi eko a hi le ku lweni phela hina hi le ku vutiseni swivutiso bakalanga vanhu vo tala hi kona le tikweni laha kambe xo swi mapata ma koho xana firimu yi endla yini hinkwayo ku te mali leke layana a ku eka ta tekisa mapata a tekisa ya muzambiko ya kona loko a tekisa ya muzambiko xa sungula vanhu lava tshamaka tikweni government ya tikweni yi sapota hina ya tikweni loko yi sapota ya tikweni yi vuyeliwa hi yini a government ya tikweni yena muzambiko wa n'wina yo dova hi tikweni swi va vona hi katafela ya tikweni wena wa vuyeriwa va vuyeriwa yini never twelve papa never twelve Ferlibo beba mitsutsumile mtsaphi ay tseleni la njagani Ntika modal ay ko man ina so nkama umbile mara chat nayo ngola malelane ningatsuma nje niwela ngelekano niyavota kunilama tolo nilikule ngopfu fama mavota ikokoloko amingasiya na sweswi ndafamba na kanjani kunkinga na kubona kucinca lekwenteka ka tona Mozambique so singe vilana la kurera ngoku tiyimpe ta singona mana ngetika akumera malele na tari ngasi asuna dzala ngo asuna tsela la ene chimu izona ngi ngoku enta Mozambique ku yakela ibe chibunza mana intikule ringa pfunza ntamsene na ikhume South Africa sifana wele ku yake emkhuku ka lwana ya ka indinyana enga upstate utubona ngi uhluphe ngoku nema lo weteka ba ifaka stari kama tiku mangala Africa kufana ba Gabon ba Rwanda ba mane ekumela le nhle ntamsene kunsuku nabona na sekretary jaringa ngena Kahle ku ri kumanga ka vhota kula ku ari liberi betintiro atu kunabona mene ni age ya 43 malembe mara italo ku na litari tsuma i jaso lo shinga upanga kula ku chava ku etla makaka ya timbela a impela liko singona manana mara ansuku kunabona eku ungayimeli kupfunwa i government ya wentena yenza singana usikota utendela we lokuthi umuntu wawe mhlambe anjango unjango lubukeka ka bana siyafuna ubona ntamfune nesiningi sinteke sachoda la ndayana mara singevilana la sefrelimu anitekele hasi yatira ngomntango wana dinkinga bakhola abangenzeni kayo bakota bashwapaka bangayendile ngatheli asithungu kube bo katsongo kazama ngomntango nameto papa 16 years navahohlota aswisani kuyaka hohlota swisinazali ngopfu swinene kuyaka swienka makuleha 16 years hinkwayo la ku bhilidza mabridge swibedhlele swikolo kandzula timali hi endla swikweleti matiko le handle ekugama sentwana uko tikweni makota papa nkarhi wo nga ni vona ka ni khesile swinene nkarhi wan'we ni hlayiseka kan understand inkomo nongonoko wa humene swencindani Eric Mabasa ni khalanka Pet Matebula a hi twini mahungu ya misava ya ora mbirhi na sesi Lilian Nhlawangwana kusuka kwalano tsumba na mina a hi ku ngoveni kwala famba na mchangani tata